Hai minaza ting choma I zai hai minaza klum namai ka jing keu zi kreuses na ting kum chana jan kai jemadai tak mai ting chwa de reinsa Paulia gai radli India ramgu election commission mane India ramge hanai kum gdibe lok sabha election bam rabeting nai mikpui zanai ka jing keu zi kreuses ro kamai ge rang ba gai dili zai India ramge hanai kum ting kum chana jan kai jemadai lok sabha election bam rabze pace na bam gule zana pace na bam bigeze kram keu zi kreuses kuige bam chuze ncheu keu zi kedya bam gule zana election bam loi lu de zaina result chaune chumei zaka chebe lia dai rabze ncheu keu zi madai maige lia dai gule zaka chule zana chira hangge kanang be 7 pace na bam bigeze railang be pace ze kram keu zi kreuses kui maige bam gu pakna be pace kram keu zi kaizes ro pak chumbe pace kape keu zi sna pamadai be pace kape keu zi kreuze chum pamingeu be pace kape keu zi kai pasruk be pace kape keu zi kai ze mingeu zana pasna be pace ze ncheu keu zi ken mai ge bamgule zakat dele zana chuna lok sabha ge members pungmegu terms loi gai rabze ncheu keu zi kreuze sruk mai ge na loi gai gule zakat dele zana indiram state babam ka chamcham andhra pradesh arunachal pradesh odisha zana sikkim ge hanaikum tingkum changna jang kai jemdai state gu assembly election bam rabezidu lok sabha election bam ge bam do ta kulei zakachule man sapo mane saza andhra pradesh ge state gu election bam rabze kapekeu zikreuze chum zana arunachal pradesh banai sikkim ge kram keu zikreuze kui zana odisha ge assembly state gu election bam rabze kapekeu zikreuze chum gane kapekeu zing kai zana odisha ge state gu assembly election bam rabze pace na bam gulei zakachule zana state gu assembly election bam loi lube results du parliamentary election bam loi lubugu result ya bamai nchekeu zimadai mai designa lian samgulei zakachidli zana assembly constituency bebam ka chamcham kaije srok bihar gujarat haryana jharkhand maharashtra tripura uttar pradesh west bengal telangana himachal pradesh rajasthan karnataka zana tamil nadu ga by election bam rabezedu lok sabha election bam ge bam samgulei zakachidli za indiaram ge tetibeting kum changna zakreuze kui kum ge seat members haimingeuze hadaije chum lower house of parliament go election bam ge bharatiya janata party bjp mena planeteuze seat duwang kilangze haichum je chum duwang le jane pnuize ka rome national democratic alliance nda me duwang gai da dige bjp manai pnuize ka rome na plana haichum je ringeuze chum seat duwang dele jane pnuize kating kangma opposition united progressive alliance me bone seat rex squeeze ke jane congress mena ringeuze kana duwang dele jane bjp mena saje hanai kum lok sabha election bam ge du pnuize ka rome banai bjp mena plana seat hai Dairya duwang le gule zakat dele zana indiram go prime minister narendra modi na du plungdi tawzela muile hanai kum lok sabha election ba megetu bjp mena duwang kize duwang dail gule iza zana indiram go chief election commissioner rajiv kumar ne saja indiram ge hanai kum lok sabha election ba mege vote kai tawdi ma crol rex quiz snaria la muile zakat jole zana indiram ge vote kar hange register te lume 96.8 crores plan la mui zana indiram ge hanai kum lok sabha election bam geze polling station vote kai rab bam plana lakreuze changring area la mui jana polling official polling bam ge pizening tingerame 1.5 crores crore keze lakring area la mui leja ache jana chige pize tingeuze re rames pai plana lakring user mingeu la mui jana voting machine banai gari je lakma dai la leja kache dele jana indiaram ge hanai kom vote ka hechi rameze crore keze lak de sedya me la mui leja ache jana indiaram ge hanai kum vote kai rabi ge pnuiting kum kai gene kai skui lungko planet uza crol kreuze squeeze lak daije snaria melamuile zakachuli Zane North East State Nagaland ge naikum Lok Sabha election bam rabe hangge ntarame candidature pnigo nomination pe wangai rabe nalang be hzi je kjing ke jing kaije snale za kjing ke jing kaije disen mai de zana pnigo pe wangai be nomination je hakam duda achulus du ntarame candidature pnigo nomination pe wangai be withdrawal te rabe nalang be hzi je kjing ke hzi himrele je kachidle zane Nagaland ge naikum Lok Sabha election bam rab jabsin print ke bige railang be pace kram ke
zi kreuses kui mai ge bamgu zana vote ze ncheu ke zi madai mai ge sedai gu zana election lam ge na ta te ze ncheu ke zi surung mai de zana loin chi chak kai gudli zaka chuli Zane North East State Assam ge hanai kum Lok Sabha election bambe pisin printed kube page ge kachum bam gulei zane Assam ge hanai kum Lok Sabha election bam ge page kachum bam ge ze railang be page ze kram kyu zi kreuses kui mai ge bamgu pakna be page kram kyu zi kai ze sruk zane pakchum be page ka pe kyu zi sna mai ge bam gulei za kachuli zane railang be page kram kyu zi kreuses kui mai de zane Kaziranga Sonitpur Lakhimpur Dibrugarh Jorhat constituency seat hangge bamgu zane pakna be page kram kyu zi kai ze sruk mai de zane Darang Udalguri Dipu Karimganj Silchar zane Nagong constituency seat hangge bamgu zane pakchum be page ka pe kyu zi sna mai de zane Guwahati Barpita Kokrajhar Dubrigu constituency seat hangge bamgu lei za kachuli zane indiaram ge hanai kum gdi be Lok Sabha election bam ge ze page na bamgu lei kram kyu zi kreuses kui gene ncheu kyu zi ket lungge zane rizalya da rab ze ncheu kyu zi madai zane North Eastern state of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Mizoram, zane Sikkim ge railang be page kram kyu zi kreuses kui mai de zane bamgulei zane Manipur banai Tripura gya page kana bamgulei zaka chedlei railang be page ze kram kyu zi kreuses kui mai ge bamgu zane pakna be page kram kyu zi kai ze srung mai ge bamgulei zaka chedlei Zane North East State Manipur Taubal district ge hanai kum Lok Sabha election bam ze DCE gate nai ze bam chil rahange Taubal district ge license bam be gimi teimram ze gimi banai pchi ze lokat hange pewangain drahang district administration mane rangchangai ze lamuile Zane Manipur Taubal district go administration mane Taubal district ge license bam be gimi teimram ze gimi banai pchi lokat hange deposit teugain drahang rangai bachai si ze wangdai Rabek pekyu zi kai ze kachum lungge police station ted rahange nab bamramige pewangai kamra leize district magistrate a Subhas Singh ne salei Zane North East State Assam ge Aam Aadmi Party AAP go Vice President Pungjabam bepe Zitul Dekane party gene banai patabam Pungjabam begene saulu zetet rahang bugu resignation pe changai lei zakat chedule Zane Assam AAP Vice President Zitul Dekane patabam Pungjabam begene banai party gene daite bi zigene saulu zetet timi kachebe plamchi marai lei zakat chule Zane Assam AAP go Vice President Zitul Dekane patabam gene saulu zetet bza Guwahati ge Lok Sabha seat candidate withdrew AAP mene tedai bizigene rahange numai dele ze achedule zane Assam AAP mene Guwahati ge Lok Sabha seat candidate luka kadai baza Dibrugarh banai Sonitpur constituency ge kanta bge ran khaira bahangene le ze kachedule za Assam sab za aigene loigai dele acheles du kede reira sam ibesia banking do da rahanga hegigene king dai radle aigene na mai kjing ke zi kreuses nothing kumchana jang khaizem dai tak mai ting chua kede rein sa pau za loigai dele pigai zain kingai ni mlei nije to dele